Кимди айтсаң, азыр bir musulman баласын айтсаң, Кудайдан корк десең, бардыгы Кудайдан корком дейт. Арак ичип атканы деле Кудайдан корком дейт, башка дейт. Бирок урматтуу бир тууган, Кудайдан кандай кылып коркуш керек экенин Алла Таала иттакуллаха хакка туқати, Алла Тааладан корко тургандай кылып коркула. Кандай коркуш керек болсо, так ошондой кылып коркула. Вала тамутунна илля ва антум муслимун. Бул дүнүйөдөн өткөндө өлүм деген баарыбызга ак экен. Бардыбыз кадам таштаган сайын өлүмгө жакындайт экенбиз. Дүнүйөдө бардык нерсенин бардыгы жалган, куруп алган үйүң бир күнү урап түшөт, ал жалган экен. Жаңы алган кийимиң бир күнү эскирет, ал жалган экен. Жеген тамагың денеңе сиңип ал чыгып кетет, ал жалган экен. Бардыгы жалган, бирок бардык адамзат көрө турган bir чындык, бул өлүм деген чындык бар экен. Урматтуу бир туугандар, биз вала тамутунна илля ва антум муслимун деп Кур'ан-ы Каримде Алла Таала силер бул дүнүйөдөн өлгөндө бир гана мусулман абалда өлгүлө дейт. Эми бардыгыбыз өзүбүзгө өзүбүз суроо берип көрөлүчү. Мусулман болуп өлүш ар бирибиздин колубуздабы. Кантип мусулман болуп өлөт дегенде бардыгыбыз ойлойбуз, мен мусулманмын, жүрөм ушу деп ушундай ойлошубуз мүмкүн. Бирок мусулман болуп өлүш, момун болуп дүнүйөнүн эшигин жабыш, Алла Тааланын астына узаганда момун болуп, жүрөгүндө ыйманы менен мусулман абалда узаш аз гана кишиге насип боло турган нерсе экен. Бардыгыбыз мусулман болуп, Алла Таалага жолуккан учурларыбызда жүзүбүз жарык, мусулман болуп дүнүйөдөн кетиш үчүн урматтуу бир туугандар, бул дүнүйөдө аракетибиз болуп, Алла Тааланын буйруктарын аткарып, Алла Таала арам, ушуга жолобо, ушуга жоросоң жардан кулагандай кулайсың деп арамды көрсөтүп койгон нерселеринен тыйылып, пайгамбарыбыздын жолу менен жашап, улуулардын жолу менен жашап, Алла Таала ыйык деп койгон нерселерди улуу урматтап, ушинтип жашап өткөн, иншалла Кудай Таала дүнүйөдө бактылуулук, ахиретте Алланын астына барган учурларда ошо мусулман болуп барууну Алла Таала буйруйт. Алла Таала ошону насип кылат. Бардыгыбыз ушундан үмүт кылалы дагы өзүбүздүн амалдарыбызды кылалы, урматтуу бир тууган. Күнүнө Кудайдан корккондой кылып корколу. Алла Тааладан ушу арам дедиби, ошо нерселерден, ушу жылан чаянды аалымдарыбыз арам деп койгон нерседен жылан чаянды кандай көргөндө кантип чочуп кете турган болсоңор, так ошондой чочуп кеткен. Бул ыймандын туу чокусунун, ыймандын күчтүүлүгүнүн белгиси ушул дейт. Вадаккир фаинна зикра танфаул муъминин деп Кур'ан-ы Каримде бири-бириңерге эскерткиле, акыйкатты эскерткиле, Алла Тааланын бар экенин, Алла Тааланын кудуреттүү экенин, пайгамбардын ак пайгамбар экенин, бул дүнүйөнүн жалган экенин, ахиретте тараза бар экенин, ахиретте бейиш тозок бар экенин, ахиретте ушундай бир Алла Тааланын эсеби бар экенин бири-бириңерге эскерткиле, эскертүү пайда берет дейт. Бардыгыбыз ойлоп көрөлү, 90-нчы жылдары ушундай эгемендүүлүк келген учурларда адамдар ушундай алаканга толо турган эле адамдар намаз окуйт эле. Бирок ошол учурларда кээ бир туугандарыбыз Кыргызстанда ушу мен адамдарды жакшылыкка чакырам, динге чакырам десе адамдар күлөт эле, ушулардын колунан эмне келет деп. Бирок бул ыйман деген ушундай нерсе экен, урматтуу бир туугандар. 30 жылдын тегерегинде көрдүңүздөр, бир учурларда 70 жыл ушинтип тебеленип жок болуп кеткен нерселердин бардыгы кайра кайтып келди. Кудайга шүгүр, азыр жаштарыбыздын бардыгы ушундай бүт мечиттерге каттаган, мындай проблемалар илгерки аракет болуп кетти, андай болуп кетти, бул бузуку болуп кетти деген нерселердин бардыгы диндин урматы менен жок болуп келип атат. Дин деген урматтуу бир тууган, бул бактылуулук. Кудай сактасын, динсиз жашап калгандан, ыймансыз жашап калгандан, Кудайдан кабарсыз жашап калгандан Алла Таала сактасын деп дуа кылалы. Ушул жерде отурабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man 'indah." Bir qavm bir жерге чогулган болсо, Алла Тааланын аяттарын, Кур'ан окуп отурган болсо,
Kur'an'ın içindeki hakikatlarını birbiri menen bölüşüp oturgan bolsa, Allah Taala'nın tınççılığı oşol jerge düşöt. Allah Taala mehrimi menen oşol жерди mehrimi, Allah Taala'nın mehrimi kurçap alat. Perişteleri orap alat. Oşol jerde kim oturgan bolsa Allah Taala sıymıktanat degen manide Peygamberimizin hadisi var. Bugün bardığımız mına 5000, 7000 kilometr yerlerde mına ustazlarımız menen oş jerge aldığınarga gelip oturabız. Urmatlı bir tuğan sizler de sıylap, uşul jerde gelip ayat uğam, hadis uğam, uşu paygambarlardın ömürlerin uğam, şariat uğam, jürögümdü tarbiyalayım dep gelip oturgan insandarsыңар. Huday Taala uşu niyetibizge jetkirip uşul jerde Allah Taala'nın tınççılığı, teregi tegeregi Allah Taala'nın mehrimi bölüp, perişteler orap turgan, uşul jerde duabız kabul bola turgan uçurlar. Bardığımız uşunday vakıtlarda jakşı tilekteribizdi jüröktörübüzden aytıp, o Allah'ım mağa baktılуулuk ber, ak jolungan adaştırba, imanda, İslamda bekem kıl, Kudayım den soğuluk bar, ber, tapkan tutkanıma bereke ver, baldarıma bakıt ver, Kudayım günöölörümdü geçir, Allah Taala'm dünyada uyat avalga kaltırba, ahiretin azabından sakta, Kudayım rızkı ver, iman ver, baktılуулuk ver dep bardığımız dua kılalı. Urmatlı bir tuğandar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunday zat bolgon. Allah Taala adam zattın içinen özünün cinsынан atadan eneden töröltüp durup bizge misal kılıp Peygamberimizde koygon. Peygamberimizde eğer başka jaktan, jıldızdan, je bir nurdan, je başka planetadan jaratıp koyganda, al başka jardan gelgende, algıngandı biz kılbay telek dep bardığımız şulta atavala telek. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz menen biz siyaktı öyle ateneden törölüp oşonday kılgan bu nerseni demek Peygamberдің kılganın biz de kılalabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nemne üçünle Peygamber dey beresiңер, emne üçünle oşonun jolundan getiş gerekpi degende soralar payda bolot. Jakşılap oşo nerselerdi kulagыбыз menen ugup alalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Taala Kur'anda ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha. Peygamber söylөгөндө avadan alıp söylöböйт, öz oyu menen söylöböйт. Söylөгөн nerselerinin vahiy menen ayam menen biz söylötöbüz deyt. Peygamberimizden söylötkönde Allah Taala söylötkön. Peygamber jatkanında da Allah Taala'nın korgosu bolgon. Turup baskanında, jep içkeninde, bardık kıymal hareketinde Allah Taala korgogo algan, hiç жаңылышка düşürбөгөн, hiç günөө kıldırbagan, uşunda Allah Taala tandap algan zat bardık insanga misal bolsun dep. Oşon üçün Peygamberimizden dünyada jaşap ketkenine 15 kılımga jakындap atsa dagı, urmatlı bir tuğan artынан adamlar dünyögө toyup, bardık kumarı kaalay turgan nerselerden bardığın kılıp, emne jırgal dese bardığın atkarıp, bir oğandan da lazzat tapay, en ayağı baktılуулuk tapay. Ya Resulallah, o Allah'tın peygamberi sen çınığı peygamber ekensin. Senin jolun baktılуулuk jol eken, sen baktılуулukka çakırat ekensin. Allah Taala'dan gelgen ak peygamber sen ekensin dep, dünya moynun algan, dünya bardığın uşentip durup moyundagan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Taala'ga şükürler bolsun, hormatly bir tuğandar. Bardığımızda şu peygamberimizge ümmet kılıp koygan. Bardığımız şunu tüşülölü. Dünyada bu jerde umraga, acıga varıp gelgen bir tuğandarımız da var. Barganı hazır dünya birbirine jaşıruun emes. Dünyanı ilgerke bizden Kırgızdan çıkan Oliya zatlar aytkan eken, 150 yıl, 200 yıl murun gelgen bir zamandar gelet, alamdı alakanında görüp kalasın degen eken. Hazır gördüңүздөр, sotoy telefondardı alıp alıp, alakanыбыздан alamdı karap atkan uçur. Karasaňızlar, oşon üçin bardığımız bilebiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sögü jatkan jer Madina Munawwarada günde 100.000 degen adam Peygamberimizden astынан ilap ötöt. Ya Resulallah, sen çınığı peygamber ekensin. Sen Allah Taala jönötkön, uşunday jol başçı ekensin. Senin jolun baktılуулuk jol eken, senin jolundu tutunup jaşagan adam baktılуу bolat eken degen nerseni moyundap janынан ыйлап 100.000 degen adamlar ötöt. Bardığımız tüşünölü, ekinci bir kişini arabızda dagı bir kişi var uşunday janынан çın göngül menen barıp 10 kişi ыйлап gününe ziyarat kılat dep ekinci kişini görsetölüçü. Hiç kim görset albayt eken. Urmatlı bir tuğan, dünyadan emne degen liderler gelbegen, emne degen dünyaga saltanat kuram, dünyаны başkaram degen padişalar gelbegen, men degen baylar gelgen,
бирок бардығының аты 10 киши зиярат кылбайт экен. Кара көрдүңүздөр, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сахабалар жанындагы адамдар, өмүрүн төрөлгөндөн өлгөнүнө чейин жанында жүргөн инсандар, улида ятиман аша факиран мата мискинан деп ушинтип далил келтиришкен. Пайгамбар жетим төрөлдү, енесинин курсагында экенде атасы өлгөн эле, 5-6га чыкканда апасы өлгөн эле, 8 жашка чыкканда чоң атасы өлгөн эле, жетимдиктин кордугун тартып ушинтип чоңойгон. Жашоодо 2 күн катары курсагы тойгон эмес, 1 күн тойсо 2 күн сөзсүз ачка болуп туруп ушундай факирлик менен, кедейлик менен жашоосун өткөргөн, дүйнөдөн мискин болуп, эч нерсени кармабай, дүйнө атына колуна эч нерсе кармабай туруп дүйнөдөн узаган. Бирок аты даңкы мына кылымдар кылымга бардыгыбыз пайгамбарыбызга үммөтпүз. Пайгамбарыбыз ушуну айткан, ушу жерседен тыйылалы деп туруп дүйнөнүн адамдары пайгамбардын хадистери менен тарбияланып жашайт экен. Пайгамбардын оозунан чыккан нерселер, урматтуу бир тууган, жакшылап билип алалы. Канчалаган миңдеген хадистери бар. Сахих хадистер деп чоң имамдар өмүрлөрүн берип, пайгамбарыбыздын оозунан точно ушу сөздөр чыкканбы деп далилдеп туруп китептерди жазган. Бирок адамдардын жашоосуна пайдаланыла турган, күндө адамдардын адеп акылагын тарбиялай турган, адамдарды ушундай бир нукка сала турган бир 400-500 тегерегинде гана хадисин пайдалануу адамдар ошонун күчү менен, ошондон болгон тарбия менен, ошону мечиттерде күнүнө кайталоо менен кайра жаңы энергия алып жашайт экен. Бул деген пайгамбар экенине далил. Дүйнөдө эң чоң жазуучуларды, эң чоң философторду, эң чоң акылмандарды алып келип жазган китебин 4 жолу окугандан кийин сен жиндисиңби дейт, кечке ошо китепти окуй бересиңби дейт. Бирок карасаңыздар, пайгамбарыбыздын хадистери дүйнөдө 100 жолу кайра бир хадис кайталанат, кайра 100 жолу башкача энергия алып жашайт экен. Урматтуу бир тууган, ошондой улуу заттын үммөтүбүз, бардыгыбыз пайгамбарыбызды жакшы таанып алалы, китептерин окуйлу. Бир эле молдолор окуйт эмес, мусулманбызбы? Ушул жерде тилдерибизди көндүрүп, пайгамбарды акыл менен таанып, ошонун жолу менен жүрүштү насип кылсын. Кажерде болбойлу, дүйнөнүн кайсы буручунда болбойлу. Азыр ааламдын тиг учу менен бул учу эч билинбей калган учур. Илгери 92-93 ошо биз кичикей бала элек, ошол жерде окуп жүргөндө Туркияга барып келди деген адам айга конуп келгендей көрүнөт эле. Азыр айга барып келсе, адамдар ушуну эле сурайт, погода кандай экен деп сурап коет, башка эч экенин сурабайт, көрдүңүздөр. Дүйнө ушундай бири-бирине жакындашып кеткен нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдагы кыямат жакындаганда дүйнө, аалам бири-бирине жакындашат дегенде 13-14-15 кылымда чоң аалымдар ушу хадистерди жоромалдоп отуруп, пайгамбар сүйлөгөн сөз негизи вахий менен сүйлөнөт. Пайгамбардын оозунан жалган нерсе чыкпайт. Пайгамбардын оозунан нерсе, дүйнөгө чагылбаган нерсе пайгамбар сүйлөбөйт. Кандай болуп жакындашат деп отуруп, мүмкүн тоолор жарылаттыр, жерлер жарылып бири-бирине жакындап кетет, калганын Алла Таала билет деп ушундай калтырышкан. Бирок көрдүңүздөр, азыркы күндө кантип жакындап атат. Самолеттор, сотовый телефондор, интернеттер дүйнөнүн тиг учу менен бул учун адамды сагынбай калды азыр учурларда. Илгери мына бул жерде агаларыбыз билет, ушул жерде армиядан служба кылып келсе, ата-энелер күтүп, айылдарда майрам, башка бир шаң бар эле. Бирок азыркы кез көрдүңүз, эмне болуп атат көрдүңүз, адамдын адамга баркы жок учурлар болуп атат. Урматтуу бир тууган, дүйнө деген канчалык өскөн сайын ошончолук баркы кетет экен. Дүйнө ушунча өстү көрдүңүздөр. Бир кезде эшек араба менен жүргөндө дүйнө барктуу болгон. Bir учурда адамдар жетишпей, bir айылда bir токошту бөлгөндө дүйнө барктуу болгон. Ата-эне ошол учурда барктуу болгон. Күндө дүйнө ушинтип өзгөрүп, ушундай жаңы кийимдер чыгып, жаңы машинелер чыгып, жаңы самолеттор чыгып, жаңы үйлөр курулуп, асман тиреген ушундай үйлөр курулган сайын дүйнөнүн баркы кетет экен. Дүйнө канча өнүккөн сайын ошончолук дүйнөнүн баркы түшөт экен көрдүңүздөр. Илгери ушундай учурлар билесиздер, агаларыбыз bir көйнөк кийип алганда ошого bir ай сүйүнчү. Азыр алтындан көйнөк кийгизип койсо эч ким сүйүнбөй турган заман келди. Урматтуу бир тууган, ошон үчүн бардыгыбыз дүйнөгө тартылбайлы. Дүйнө колубузда болсун туура. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Ал-му'минул кави ахаббу илаллахи минал му'минид даиф."
Güçlü momun, güçlü imandu musulman, güçsüz imandu musulmanga karaganda Allah Taalaga jagımdуураак, Allah Taalaga süykümdүүрөөк дейт. Kayağından güçlü boluş gerek degende imandan, ihlastan, oşo sıyaqtуу dünya jaşoosунан dagı adam güçlü bolgonga hareket kılsın. Birok güçlü bolam dep dünyany jürögüne kirgizip albasın deyt. Azırkı adamdın bardığı dünyany jürögüne kirgizip algan, dünyany jürögü menen süygöndördün bardığı infarkt, insult, uşu menen bolup ölüp atat. Urmattуу bir tuğan, dünyany kolun menen karma jürögüne kirgizpe degen emne? Koluna gelse şükür dep koy. Bir günü kolundan alıp koysa dagıçı. Emi Allah berdi, Allah aldı de. Birok jürögüne kirgizsen, jürögüңdü koşo, motoruңdu koşo işletpey salarını unutpa deyt. Urmattуу bir tuğandarыбыз, Paygambarыбыз uşunday uluu insan, özün sıpattaganda emne üçün paygambar dey beresiңер degende Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem özü Paygambarыбыз da atadan enenin kursağında yaşap, anan dünyaga gelgen, dünyadagi kıyınçılık adam balasının tartkanın bardığın adamdarday kılıp görgön. Birok özün uşunday dep sıpattagan, meni menen silerdin ayırmaňar deyt. Biz dele atadan tuulduk, biz dele eneden tuulduk. Gördüňüz, Paygambar jaşagan jer betinde biz da jaşap jüröbüz. Al barıp sooda kılgan bazarlarda biz da sooda kılabız. Al süylögönдөй süylöýbüz, birok ayırmabız emne üçin ele Paygambardy ýeçiş gerek degende Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde meni menen silerdin ayırmaňar, bir adam, bir merimdүү adam uşu gelip durup bir jerge ot jagat. Bilesler, tünküsün ot jagıp koysa oşo otko karаңgılıkta jetim köpölöktör, çirkeyler, çımındar oşo otko barıp kirip ketişet, oşo jarık jerge kaçışat. Siler oşo sıyaqtoosuңар, men bir merimdүү adam ot jagıp koy oşo jılınıp turgan sıyaqtoomun. Siler bolsa oşo jetim köpölök, çirkeylerdey bolup gelip girip atkanda merimime çydabay ottun tegeregine çurkap silerdi girbegile dep tıyıp silerdi ürkütüp jergen adam sıyaqtoomun. Siler bolsa menden kaçıp kayra otko girgen sıyaqtoosuңар deyt. Urmattуу bir tuğan, bizde Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem bul dünyada boğu aram, uşu nersenin artında kor bolosun, dünyada kor bolosun, ahirette şermende bolosun, Allah Taala'nın kargışına kalasın, tübölük tozokka kalasın dep kançalagan nerselerinde, hadislerinde tarbiyalap bardık ülgü nasatın bizge kaltırıp ketken. Bir oğanı kulağımızga ilbey, urmattуу bir tuğan gözübüz menen görböy, kayra oşogo düşmandık kılıp, otko özün salgan jetim köpölöktör sıyaqtуу çurkagan adam balası bolot ekenbiz. Bardığımız akılыбыз menen bololu, iman menen bololu, Kudaydan korkkan sezim bar deyli urmattуу bir tuğandar. Kudaydan korkup uşul uçurlarda alısta жүрgönde men kiçine alыстagı problemalarga kiçine toktololu. Biz bir-birimizge nasihatçыбыз. Silerge akılдуу bolup je günөөsüz bolup kalgandan gelip nasihat kılıp atkan jokpuz. Bardığımız süylögön sözübüzdü Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem dagı adamdardın astına çıgat ele silerdi jana özümdün nafsimdi Allah'dan korkuga, Allah'dan takwa bolууga çakıram dep turup sözün baştayt ele. Kuday Taala süylögön sözdörübüzdü Allah Taala'nın ayatların süylöp atabız. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin süylöp atabız. Uluu şariatыбызды süylöp atabız. Baktuluulukka alıp bargan joldu süylöp atabız. Kuday Taala uşu süylögön sözdörübüzdü özübüzge da siňimdүү kılsın. Jürögübüzdü kabul kıla turgan kılsın. Bardığыбызды jürögübüzdü toba kıla turgan jüröktörden kılsın. Silerge da Kuday Taala paydasın tiygizgen bolsun. Urmattуу bir tuğandar alыс jerlerde 6000-7000 kilometr jerlerde uşu jerde adal rızkı tabam dep jüröstörbü. Bardığыңızlarga nasihatı uşu. Eger baktuluu bolom, dünyada bir ooruga jolukpay ötöyün. Bul dünyada töşökö jatıp alıp meni zara kıldırıp koyçu dep özümdün zarama özüm çılanbayın. Bir kor bolboyun. Allah Taala'nın aslında bir korduka barbayın. Kargışka kalbayın dey turgan bolsa urmattуу bir tuğan. Bir-birimizden akılarыбызdan korkolu. Bir-birimizden akıl jegenden, urdap algandan, biröөнükün uşu surabay tartıp algandan, kaygı muңdan, ar kimdin göz yaşынан kargışın top gelip baldarыбызga bергenden saktanalı. Bardığыбыз baldarыбыз baktuluu boluştu, bardığыбız kaalayбыз. Ar bir ata kaalayt eken gördüңүздөр. Uşul jerde oturgan ar bir ata kaalayt eken. Ar bir ene balası özünün öýüde boluşun kaalayt eken. Ar bir ata ene balasının özünün baktuluu boluşun kaalayt eken. Men jetpegenge balam jetti deyt eken. Bir urmattуу bir tuğan oşogot günü tün uşul jerde stroykalarda iştep
көчөлөрдө дворник болуп, ушул жерде таксовайт этип башка кылып, канчалаган мекенди алыс таштап келип алып туруп, ушул жерде сагыныч, мекенге болгон сагыныч, чоочун жерлерде жүрүп атабыз. Болушунча аракет кылып атабыз, бирок негизги себепти кылбай коет экенбиз. Негизги себеп балдарыбыздын бактылуу болушуна болгон негизги себеп, дуаларыбыздын кабыл болушуна болгон негизги себеп бул адал жашоо, урматтуу бир тууган. Бирөөнүкүн жулбо, бирөөнүкүн ыйлатпо, бирөөнүкүн тартып албо, бирөөнүкүн уурдап албо. Эгер уурдап алып, бир күн жыргай чыгарсың, өзүң максатыңа жетип, ошо дүнүйөңө дүнүйө кошулат чыгар, бир жыл жыргалып чыгарсың, мүмкүн 5 жыл сен ошо уурдаган менен, ар кимдин акысын жеген менен, каргыш менен, ушул нерселер менен пайдаланып ырыскыңды табарсың. Бирок урматтуу бир тууган, Алла Таала кажериңен чыгарып алат, Кудай билет. Жашообузда далайды көрдүк. Бобу көзүбүз менен көргөн нерселерди далай көрдүк. Илгери ушундай Абул Мансур деген бир падышалыкка келип отурат экен. Отурганда Мукатил ибн Сулайман деген улуу ошо мамлекетте сөзү өткөн, адамдардын бардыгы насихат сураган, адамдардын бардыгы ошо кишиден барып туруп кеңеш алган улуу аалым болот экен. Ошо Абул Мансур келип тактыда отурганда Мукатил ибн Сулайманды чакырат экен. О устазым, аалым, сен ушу мамлекет сыйлаган, эл жер сыйлаган барктуу адамсың. Мени Алла Таала насип кылып мына келип туруп тактыга отуруп атам. Эми мага бир насихат кыл дегенде, о падышам, сага көргөн нерселеримди мисал кылып, көзүм менен көргөн нерселерди мисал кылып, сага насихат айтайынбы, же угуп жүргөн нерселеримди мисал кылып насихат айтайынбы дегенде Абул Мансур падыша айткан экен. О устасым, сен көргөн нерселериңди айтып туруп, ошолорду мисал кылып мага насихат айт деген экен. О падышам, сага окшогон 2 падышаны көрдүм деген экен. 2 падыша көз алдымда экөө тең өтүп кетти. Бирөө Умар ибн Абдул Азиз деген улуу падыша өткөн, адилеттүү падыша болгон. Ал киши падыша болуп келгенде, ошо падыша болгон мамлекетте көчөдө кайырчыдан адамдар баса албаган экен, бири-биринен кайыр сурап. Бирок 5 жыл падыша болуп туруп, падышалыктан кетип алытканда адамдар зекет берейин десе, зекетти ала турган кишилерди таппай калган. Адамдарды ушундай адилеттүү башкарган. Ошо Умар ибн Абдул Азиз падыша болуп, дүнүйөдөн өтүп атканда жанында турдум деген экен. Жанында турганда балдарына 18 дирхам калтырды дептир. Ал кезде азыр доллар, рубль деп биз акчанын атын ошондой коебуз. Ал кезде динар, дирхам деп койгон. 18 дирхам калтырды. 18 дирхам 11 баласы бар эле деген экен. Ошого мурасы болгон байлыгы ошону калтырды. Ошондо балдары барып 5 дирхамга атасына кепин сатып келишти. 4 дирхамга барып мүрзөдөн атасы көмүлө турган жерди сатып алышты деген экен. 9 дирхам гана калды 11 балага. Bir kişi gömülө турган мүрзөнүн орду, bir kişini орой турган кепиндин акчасы гана калды дептир. Бирок ошол учурда мен сурадым, о Умар ибн Абдул Азиз, дүнүйөдөн өтүп атасың, балдарыңа эмне мурас калтырбадың дегенде ушинтип жооп берди. Мен балдарыма Алла Тааладан болгон такыбалыкты калтырдым. 11 балам бар, 11 баламды ушундай тарбияладым, Алладан такыба болууга үндөдүм. Эгер менин насихатымды аткарышып Алладан такыба боло турган болсо, такыбаларды, Кудайдан корко турган адамдарды Алла Таала өзү кепилдик алат, өзү коргоп алат. Эгер менин насихатымды аткарбай койсо, буларга дүнүйө таштап, ошо менин таштаган мурасымды себеп кылып туруп, ошону кесепет кылып, ошонун айынан барып туруп күнөө кылышын мен каалабайм деп туруп дүнүйөдөн өттү деген экен. Дагы бир падыша өттү, жанына бардым, тагдыр экен, анында 11 баласы бар экен. Балдарына калган мурастары сандык алтындар, сандык күмүштөр, ушундай байлыктарды ар бир баласына калтырды. Аны да дүнүйөдөн узаттым дептир. Ортодон канча бир жыл өттү. Жакын арада ушу шаардан тоо тарапка чыксам, ушу бир кошун, бир мамлекетти кайтарган армия ушундай кетип аткан экен. Жүздөгөн атчан ушундай аскерлер кетип атыптыр. Ошондо ошолордун командири атын чаап астыма келди дагы, Аяш ата, устазым деп менен учурашты. Карасам, көңү жылуу учурайт, о кимдин баласысың дегенде, Умар ибн Абдул Азиздин баласымын деди. Жанагы кетип атып, 18 дирхамды 11 баласына гана калтырган, арзыбаган акчаны
kалтырgan adamdın oşonun balasımın, uşu koşuundun komandiri menmin degende, oşol jerde jakamdı karamap, o Allah'ım uşu ölüp atkanda baldarımdı takıvalık kaltırdım dedele, baldarımdı din menen tarbiyaladım dedele, uşu tarbiya uşuga alıp barat turbayбы, atasындай bolup, uşunça askerdi başkargan komandiri bolup tur dep, dagı bir şükür kılıp şahar jaka düştüm. Şaharga gelgenimde göçödө kayırçılar oturgan eken, bir jaş jigit çıkıp maga salam berdi, öңü жылуу uçurayt. Kimnin balasısın desem, janagı sandık altın kaltırgan, sandık gümüş kaltırgan padişanın atını aytıp, men oşonun balasımın dedi deyt. Urmattуу bir tuğan, bul dünyödö, karasaңыздар, bul dünyödö ar biribиz ошентип балдарыбызга бир нерсе калтырабыз деп атабыз. Бирок эң негизги нерсе такыбалык. Takıvalık bolso, özüңdө жок bolso, özüң eçtekени bilbesең, özüң tantıra var jerde жүргөн bolsoň, balaňa эмне бересиң? Урматтуу bir tuğan, мүмкүнчүлүк барбы өзүбүз динибизди үйрөнөлү? Азыр мына ушул жерде астыбызга алымдар келип атат, келип какшап айтып атышат. Карасаңыздар, бардыгыбыз ушундан ибрат алып, Алла Таалага жакындаганга аракетибизди кылалы. Бардыгыбыз adal жолдо бололу. Урматтуу bir tuğan, aram nerselerden tartılалы. Dagı bir okuya, uşunday kiteplerimizde da bir okuya gelet. Bir alımzat bir jerge varsa, adamlar kep kılat eken uşul öröndö bir temir usta var. Temirlerdi kazandarga kaynatıp oşonu kamır juurgandayla uşintip attın takaların jazap, uşunday adam gerektey turgan nerselerdi jazap uşinte berişet. Oşenti ugabız, kolu otko küybөгөн, kaynap turgan temirge kolu küybeyt degende, alımzat bul kim boldu eken dep anan oşonun үйüne taap barıptır. Akırın teşikten karasa, adam uşintip turup kadimkide kazanda kaynagan temirlerdi kolu menen juurup bir nerselerdi jazap atkan emes. Men senin үйüňe konokka geldim dep, үйünde jatkan uçurlarda bir tuğanım sen jönünde uqtum, seni izdep gelip duruşuntip karasam çında oşondoy okuyanın üstünden çıktım. Uşun sırlarını aytıp beresin degende, oşol jerde ыйлап turup, bul sır Allah Taala menen menin ortamdagı sır ele. Birok sen adamlar bağlagan, adamlar dаңктаган, barktagan alımsın. Oşon üçün saga sırımda aytayın. Men jaş kezelem, özüm bay elem, uşunda kıçırap durgan sulu jigit elem. Oşol uçurda, uşunda menin göңүлүмө jakkan bir kız bar ele. Daima jaman oyumda oşoga sunuş kılçelem. Birok menden Kudaydan korkam dep takır menden kaçıp joloçu mesele. Bir жылдар öttü, açkaçılık bolup ketti. Bir günde eşigim takıldayt. Çıksam bayağı kız, uşunday açkadan belderi bekçeyip, menden kayır surap turuptur. O bir tuğanım maga jardam ber, açka kaldık degende bayağı köp turgan uçurum. Dünyaga uşunday maşır kanıp turgan uçurum. Oşol uçurda jaman oyumdu sunuş kıldım. Oşol uçurda Kudaydan korkom dep, açkalığынан belderi bekçeygen avalda uşintip basıp ketti. Hiç kabarsız uyga girdim. Ekinci günü dağı eşik takıldayt. Çıksam kız geçekisinen da beter avalda bir nerse berip koyçu, özök jalgap alayın, uşunday ömürdegen kıyın eken açka kaldım degende jaman oyumdu sunuştadım. Men saga oşo suraganыңды berem, sen da maga suraganımды ber dep jaman oyum sunuştadım. Oşol uçurda men Kudaydan korkom dep dagı ketti. Üçüncü gelip dagı takıldadı. Üçüncü günü jörgölөгөн avalda kalıptır. Mintip karap turup oylanyp kaldım. Dagı ündörü çıkıp çıkpay menden, dagı nan suradı. Oşol uçurda kabarsız dagı jaman oyumdu sunuş kıldım. Oşol uçurlarda Kudaydan korkom dep jörgölöp baratkanda Allah Taaladan maga jardam geldi. Uşunday denelerim bir başkaça oldu. Uşentip jörgölөгөн avalda Kudaydan korkup atat. Kuday Taala uşunday ırıskını berip, uşunday maşır kantıp koygon avalda tursam da menim nechun korkpayım dep turup bir sıyra özüme özüm esep berdim da karındaşım dep kolumdan gelgen baylığımdı berdim. Uşu jerde sıyladım. Sen Allah Taala senden razı olsun dep jürögüme Kudaydan bolgon korkunuç girdi. Oşondan keyin kız oşol jerde turup duba kıldı. O Allah'ım sen meni açkalıktan saktadın, meni ölümden saktadın. Kudaydan korkkonungdu bilgistin. Senin iki dünya denen otko küybösün dep dua kıldı. Oşondan keyin kolum ottu sespey kaldı degen eken, ısıktı sespey kaldı. Bul dünyada ögüsün görüp atam, ahirette da Kuday Taala tozoktu menin deneme görsötpösün dedi deyt. Urmattуу bir tuğan, bul nerselerde emne üçün aytıp atabız. Okuyalardan bardığыбыз
Fa'tabiru ya ulil absar dep Kur'an-ı Kerim'de. O akıllı var insanlar, tegeleyingerde bolgon okuyalardan siler ülgü çıkargıla deyt. Bardığımız ülgü çıkarıp yaşaylı. Bir-birimiz Kudaydan korkuş üçün bir-birimizдің kolubuzdan karmaşığımız gerek, hurmatlı bir tuğan. İnsan degen kullu bani adam hattavun ve hayrul hattayina tawwabun dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adam balasının bardığı kata kılat, bardığı жаңылышат, bardığı günah kılat. Birok günah kıldık mı? Biz baribir günah köreken biz de dep oşentip alakan jay oturup eremez. Oşo günah körlerdin da kata kılgandardın da jakşılары var, jamannın da jakşısı var deyt. Al günah körlerdin jakşısı kaysa degende günahsın moynuna alıp Allah'ım alsız kıldım, alsızlık kıldım, akılsızlık kıldım, nafsimi aldattım, şeytanı aldattım, Allah Teala meni geçir dep kayra daro toba kılıp kalganı Kudayga jagımdı uragı deyt. Urmatlı bir tuğan adam eken biz günah kılat eken biz, paygambar emesbiz, perişte emesbiz. Bardığımız oşul jerde turup bir toba deyli Allah Teala'ga. O Allah'ım dep bir uçurlarda jürögübüzde saktap жүрgön, kıjalat bolup жүрgön günöөлөрүбүz boluşu mümkün. Adamlar uşunu ukpasın, adamlar görüp kalbasın dep uşunda kıjalatçılık menen jaşagan, kılgan günöөлөрүbüz bardır. Özübüz kemçiliktүү sezip Allah Teala tobalarımды kabul kıl deydi. Bugün toba kabul bola turgan jerlerde oturabız. Kudayım bardığısa at-tayyibu minaz-zam kemen la zambala dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çınığı Allah Teala'dan günösün moyununa alıp toba kılgan adam günösü jok adamday bolat degen. Bardığımız günöbüzdü bugünkü oturuş menen Allah Teala jok kılıp Allah Teala bardığımızdı günösüz kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ittaqillaha haythuma kunt. Sen Allah Teala'dan kajerde bolboson kork deyt. Jer betinde basıp жүрөсүңбү? Deneň uşuntip senin deneň sportivniy bolup eş orunu bilbegen adamsıňby? Akçaň toltura bolup жүрөsүңbü? Al uçurda da kork. Göçöde Kuday saktasın, göçöde uşu bir muhtaç bolup kaldыңбы? Oruluu bolup kaldыңбы? Töşökte jatasıňбы? Anda da kork. Tünde jatasıňбы? Anda da kork. Gündüz жүрөsүňбü? Anda da kork. Deňizdin üstünde жүрөsүňbü? Jer betinde, jer astyna tuşunup aldыңбы? Samolyotto ketip atasıňбы? Kajerde bolbosoň Kudaydan kork deyt. Eger bir günah iş kılıp algan bolsaň, jürögüňdi kıjalat kılıp atkan bolsa, urmatly bir tuğan, daroo günah iş kıldıňby, artynan bir sowap iş kıl, sowabıň günöөлörüňdi juwup ketsin deyt. Bardygybız urmatly bir tuğan uşu jerde paydalanyp aytarybız. Bardygybız sowapty iş kılganga hareketibizdi kılaly. Fattaqullaha mastata'tu dep Allah Teala'dan kolungan gelişince kork deyt. Bardığımız sadaka ver alganımız sadaka vereli. Atenenin duasını alalı. Alısta kalgan ateneler var. Bu jerde mına 95-99% uşul jerlerde jalan jaşlar oturasıňar. Atenesi barlar baktulu. Mına menin özümdün atenemi köteň jok gördüňizler. Urmatly bir tuğan, ateneni jogotuş tezel eken. Erteň ele atenenin barkyn bilbeyt ekenbiz. Bir günü gelesiň uşuntip jetim bolup kalat ekensiň. Karasaňızlar, ata degen ene degen uşunday 100'ge çıkkan enelerdi gördüm urmatly bir tuğan. 100'ge çıkkan, 80'ge çıkkan, awuşka bolup kalgan balasın 80'ge çıkıp menin balam çal boldu debeyt eken. Karap durup uşu jalayakta orolgon balaga mamile kılganday mamile kıla beret eken. Enenin jürögi uşunday bolat. Urmatly bir tuğan, alysta kalgan ateneleribizdi gününe kabar alıp, daima awalyn surap, akça jönötüp, oşolordu biz adatta gütpegen nerseler menen süýündürüp ateneleribizdiň duasyny alaly. Ak jolda jüreli, uşunday jolda jürüşübüz menen, siler tuura jolda jürüşüňer menen ateneňerdiň günösün geçire turmatly bir tuğan. Daima ateneleribizdiň kadyryn bireli. Kur'an-ı Kerimde "Ve la taqul lahuma uf ve la tanharhuma." Ateneňerge uf degen sözdü dagı, koçata degen sözdü da süýlebe deyt. Ateneňe uşunda yetiyat bol, ateneňdi renjitip alba degen urmatly bir tuğandar. Bardygybız ateneler menen baylanışybızdy güçötüp, daima dua kılaly. Bir tuğandarыбыз menen urmatly bir tuğan, bir tuğandarыбыз menen uşunday bir tıkız baylanışta bolgon hareketibizdi kılaly. Kajerde bolbosun musulmançylyk, siler mına ugunu, Peygamberimizdin hadisini ugunu Kuday Taala nasip kılıp atat. Ukkandan keyin munu jaşooga çagıldırıp jaşaş gerek. Munu geletsak, uşul jerde bir bizden artist bir tuğandarыбыз kelip ketdi deyt. Bul artistin ününü ukkандай emes, anırın ugup, biraz köngül açıp ketip kalsaň bolat. Bir urmatly bir tuğan, Peygamberdiň hadisini uktuňby? Ugup turup any kılbay koysoň günöөлü bolasyň. Karasaňızlar, bardygybız oşonu kılganga hareketibizdi kılaly.
Bir tuğanlar biz menen mamileni üzse dağı biz üzbeylü. Karasanız bir tuğan mamileni uzup koyuşu mümkün. Gebirönün karakteri oluşu mümkün, din bilbeşi mümkün, seni taştap koyuşu mümkün, seni taştasa dağı sen anı taştava deyit. Dinimiz oşoğa buyuruyor. Allah Teala hadisi kuduside oşunday deyit. Allah Teala'nın sıfatı, Allah Teala'nın adı Ar-Rahmanur-Rahim, Ar-Rahim degen Allah Teala meyirimdü, meyirimi çeksiz bolğan zat dep Ar-Rahim degen meyirimdü degen Allah Teala'nın sıfatı olur. Allah Teala hadisi kuduside oşunday deyit. Yenenin kursağın hurmatlı bir tuğan bul dünyada 5 alamga bölöt. Alamdardı 5 alamga bölöt. Alamular vah dep bizden denebizdi Allah Teala jarat elekten murun ruhtarыбызды, janыбызды jaratıp koyuptur. Janыбызды bir jerge toptoğan uçurlar bolğan. Denebiz jaral ele geçkim. Ruhtar jalalgan uçur bul arvahtar, ruhtardan alamı deyit. Ekinci alam kaysı Allah Teala yenenin kursağına balanı düşürüp oşol jerde anan ruh menen jandı, oşol jerde ruh menen deneni oşol jerde biriktirgen meken eken gördüңүздөр. Ekinci alam enelerдің kursağı. Üçüncü alam alamı dünya. Dünyada biz basıp жүрgen alam, aziz bir görüp atkan alam. Yenenin kursağında alamga imanı var da işen etken, imanı yok da işen etken. Dünyadaki alamga imanı var da işen etken, imanı yok da işen etken. Karasanız alamul barzak deyit. Kayra 4. alam kanday bolat degende, iki alamda yenenin kursağı menen dünyada ruh menen dene bir jüret eken. Bir günü Allah Teala'nın acalı gelgende, Allah Teala deneden ruhtu suğurup ketken, oşolda alamul barzak deyit. Andan keyin çeçüçü alam, alamul kıyama. Kıyamattagı yesep kısap, Allah Teala'nın astına bargandağı beyiş tosoktun astında, bosogosunda turup alıp turup atçot bergen alam, alamul kıyama olat. Urmatlı bir tuğan, bardığız karasangsızlar, Allah Teala hadisi kuduside men Ar-Rahimmin, men meyirimdümin, menin özümdün atıman enenin kursağına at bölüp berdim deyt. Ar-Rahim dep, enenin kursağın Rahim dep koyat. Rahim, karasangsızlar enenin kursağın Arapça Rahim dep koyat. Allah Teala Ar-Rahim degen menin atıman at bölüp berdim, ısımı yıgarıp berdim. Kimdeki menenin kursağından çıkkan bir tuğanlar bir menen mamileni baylanış kılgan bolsa, ıntımak kılgan bolsa men dağı oşo menen baylanış kılam. Kimdeki mani üzüp salgan bolsa men oşo menen de mamilemde üzüp salam deyt Allah Teala. Urmatlı bir tuğandar osmenen bir bololu. Alısta жүрgende daima dua kılalı, baldarыбызды жақшылыққа тарбиялайлы. Ушул жерде адеп акылабыз менен бололу. Бөтөн жел бөтөн элде жүрөбүз. Россия Федерациясынын мына койнуна батырып урматтуу bir туган, бардыгыбыздын ырыс кылуу, балдарыбыздын жашашына мүмкүнчүлүк тизип берип атат. Жөн эле баягы айдаганын бешечки ышкырың таш жарат деген сөз бар, ошондой боло бербейли. Ушул жерге келип ырыскы таап атабыз, ушул жердин мыйзамдарын сыйлайлы урматтуу bir туган. Мыйзамы менен жашайлы, ушул элди сыйлайлы, жакшы адеп акылагыбызды көрсөтөлү. Адамды даражасын көтөрө турган бул адеп акылагы болот экен. Бардыгыбыз дини адеп акылак менен акылактанышка аракетибизди кылалы. Балдарыбызды, тилдерибизди унуттурбайлы, динибизди унуттурбайлы урматтуу bir туган, үрп адатыбызды унуттурбайлы. Ушул жерлерде жүргөндө аман жүрөлү. Кудайым тапкан тутканыңарга береке берсин. Kudayım silerdi götür alban sınavlar menen sınavasın. Sözümde uzartpayın urmatlı bir tuğanlar. Bardığıztın ustazыбыз, Orta Aziyanın eli, Esenginin eli sıymıktangan. Nab şükür damıldağız canımızga gelip atat. A kişini köp götürüp oşa kişiye söz bereli. Allah Taalam bardığınızlarga, canınızlarga jardamçı bolsun. Üy bilöňüzlerge beke ıntımak bersin. Dağı bir kayrılçı meseleleri üy bilöňü jakşı saktap kalgıla. Urmatlı bir tuğanlar köp köy-köylör. Gelip turup ayalın taştap gelip bir jerden argimge üylönüp algan. Baldardı jetim taştap koygon толтура bizde. Migranttарды ушундай саналат. Атасыңар урматтуу bir туган, ата деген ыйык милдет, ошонун каргышы жаман болот. Балдардын ошо өзүңдүн балаңды тирүүлөй жетим калтырган жаман болот. Бардыгыбыз эсибизге келели. Урматтуу бу жерде эже карындаштарыбыз отурат. Алар дагы эмес, алар келип туруп, никеси бар тиягында, күйөөсү менен никеси бар. Дагы бирөөгө тийип алгандагы фактыларды кестештирип атабыз. Бул арам болот. Ошо үй бүлөнүн кусуру жаман. Бардыгыбыз балдарыбыз
Gözdөрү çaçırap турган балдарыбызды эсибизден чыгарбайлы. Мындай айбандыкка барбайлы, урматтуу. Бул айбандын кыла турган нерсеси. Адамдын кыла турган никеси менен жашайт адам деген. Никеси менен үй бүлө болот, үй бүлөсүн коргоп алат. Биз адамдыктан чыгып айбандыкка барбайлы. Айбандыкка барсаң, Кудай Тааладан ошондой мамиле көрүп калба. Ошого жараша мамиле кылып койбосун. Алла Таала кудурети күчтүү. Бардыгыбыз мун нерселерден да корколу. Төрлөрүбүздө аксакалдарыбыз болсун, үрп адатыбызды ушул жерде таштабайлы. Урматтуу бир туугандар, бардыгыңарга жакшылык тилейбиз, өмүр тилейбиз, ынтымак тилейбиз, үй бүлөлүк бакыт тилейбиз. Ушул жерде дуаларыбызды Кудайым кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Алла Таалам шерменде кылбасын, эки дүйнөнүн бактысын берсин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.